Inteko nshingamategeko ya Algeria yamaganiye kure ibikorwa by'urugomo byakozwe na polisi y'Ubufaransa mu mwaka w'1961 mu myigaragambyo yo gushyigikira ubwigenge bw'iki gihugu. Muri Afurika y'Epfo, iduka rikora shokora ryashyizeho umuhati udasanzwe mu gukora izihagije muri ibi bihe bya Pasika, aho bizeye ibyashara bitubutse. Abakozi baho bavuze ko batangiye kwitegura mu kwezi kwa kabiri. Muri Tunisia, urukiko rwakatiye abantu 4 igihano cyo gupfa, abandi 2 bakatirwa gufungwa burundu bazira urupfu rw'umunyapolitiki Chokri Belaid wishwe muri 2013 bugateza imyigaragambyo ikomeye yatumye na minisitiri w'intebe w'icyo gihe yegura. ONU yerekanye impungenge itewe n'umutekano muke muri Kongo, aho abayobozi bavuze ko umutekano warushijeho kuzamba nyuma y'amatora yo mu kwa 12, aho M23 yakajije umurego, ari nako ikomeza kwigarurira utundi duce. Turangize n'ubundi muri Algeria, ahabera iserukiramuco ry'umuziki ryitabiriwe n'abantu baturutse hirya no hino ku isi, harimo n'abanyapalestina. Insanganyamatsiko iragira iti: injyana y'urugamba rw'impinduramatwara.